Ebigambirweho beno bashomesa abahingi enkora ey'omuringo gubakubasa kwehandikisa n'ekitongole ekyatiibweho gavumenti ekya Agro Consortium ekirikuyambaho okushumbusha baba baferirwe ebintu byabo ebi barikuba bahingire bwanyuma ebizibu ebirikwahukana nk'omushana mwingi, enjura hamwe n'ebindi bintu. Sometimes abantu abo oba bani basomesa omuntu oba omuntu ayizira ine kyakwetaaga tibamugambira kimu kumanya bamugambira obulungi obukirimu bayitu obubi obulimu mu kintu ekyo ekyakuba natahamu obo tebakira kububazaawo kandi ekintu ekindi omuntu obayija tibakuha kurungi sometimes bwire kurora nti omuntu okuhabuza ebihabuze biwakwetagire koraki kumanya. Orikurra ekitongole ky'abazirweneho Fronasa Meja Matovia n'ingoma kandi oyejumbira omushomo ogu ajumirire bakamabaza insurance abo muringo ogu barikugobyamu abantu ahamwe n'okuremwa okubashomesa baketegereza enkoreegi. Enda twakurrayo bariya abatura beserekero mu ntebe ziriye zi President Museveni yagambire zikwetorora abo bakweta abakuvunana abakurra zi insurance obutahikiriza emyoga yabo twabasomba twabareta twagaruka twakurrayo abakurura ekitongole ekikurehirira n'okuhereza abahingi abashomesi b'omuringo ogu bakubasa kwejumbira mu nkoreegi bajumirire omuringo ogu bakamabaza insurance barikukoramu emirimo yabo barikuhandikisa abantu na bwanyuma bakabehindurira. Emabega aba insurance bano babadde batulimbalimba ajja n'akapapula n'akulaga nti bw'owaayo emitwalo 3 ojja kufuna miliyoni naye bw'ofuna ekizibu nga babula nga babikula mabega paka page. Okufa omuntu ayingiranga insurance ezo naye nga tetusomeseddwa yingira wano nga boosanzeyo nga bakusomesa byabwe naye ku lwaleero tubadde mu kkono enjawulo nti era ne batukakasa nti bajja kutambulira wamu naffe abafuronasa okubeera nga tuyambibwa okuva wano batandikidde mu sento n'ebitundu ebirala. Michael Wadada oli omu bari kushomesa omuringo gw'abantu biine kosa insurance ey'ebyobuhingi ashoborera hamwe eby'omuhingi ayine kukora okurebeka ngu yaganyurwamu omu nkoreegi eyatiibweho gavumenti. Ate insurance y'abayisa n'abahingi nibagyeta Uganda Agricultural Insurance Scheme ni program ya gavumenti kasharamu kugira ngu Agro Consortium mbwenu company za insurance 12 zikegiita hamwe zikasharamu kuhereza company emwe ejire gumene hereza abantu program eji entunguka ya insurance yo kugira ngo waferwa nanka ente zawe ne bakushumbusha wafera nanka abichori byawe ntukushumbusha kandi ntukushobora engeri kubasa kuhingaje na munonga ugire kiwatunga bine kumanya wori yo muhingi nohingira nkai. Wadada nagira ngo gavumenti ekabasa kubaha sente zirukwingana biliyoni 5 kurebeka ngo babasa kukwatira abahingi n'abarisa. Gavumenti kagira ngo atereka turonda abantu bitu tubahereza ya kasente nka biliyoni 5 okukwatira w'abantu bona abarisa n'abahingi nto mutaru kwenda insurance owa insurance yagira ngo noza kushashura emitwaro 10 okutunga insurance eyebichori byabo gavumenti nekutera emitwaro 5 iwoshashura emitwaro 5 kirugirira. We Okongo Peter olukura ebyokushomesa enkore ya insurance omu kitongole kya gavumenti ekirikwetwa IRA ebintu byo byagamba. Insurance it is something which you need to understand what you're buying, you need to understand what keeps you awake all the time and which risk are you transferring to the insurance company. So we've made it clear that insurance companies so that before you take on insurance policy, they have to make sure that they explain to you what insurance covers, what insurance does not cover. Gasha Corona Dingabirano, Ahabwa Tayari West.